دواری مرکز از فنلاندیا валентин керемкенда دواری дараҷаи олимпӣ хӯозмои сомон маҳмадбековро дар муқобили ҳарифаш гиовани эспасито аз италия доварӣ мекунад. ҷудокори мо бо кимано ё ҳамон ҷудогии кабуд ҳаст ва ҳарифи ӯ бошад эспасито бо ҷудогии сафед аст. барои сомон маҳмадбеков ки дар охирин фасли яъне ҷудои ҷаҳон ё ҳамон гранд-слами Осака бисёр натиҷаи шоёни таҳсин нишон дода буд. воқеан бори дигар гувоҳи он аст ки сомон дар форми хуби варзишӣ ё ҳолати хуби варзишӣ аст. эргаш маҳмадбеков ба сифати мураббии сомон дар канори татами ӯро ҳамроҳӣ дорад, пайравӣ мекунад ва ба ӯ маслиҳатҳо пешниҳод мекунад. ва бубинем сомон маҳмадбеков он мавқеъ ва истеъдоди дорад чӣ гуна истифода мекунад. бубинед як зидди ҳамлае ба маврид пушти пои ҳариф зарба задан, усули хафа кардан, ши меваза бар суди варзишгари мо ҳаст дар сурати таслим нашудани эспасито. бубинед бале таслим мешавад сомон маҳмадбеков. тавонист бисёр на ҳанӯз шояд таслим нашуда ба назар мерасид аз ин зовияе ки мо шумо тамошо мекунем. дӯстони азиз, гӯё таслим шуда бошад эспасито, вале ба ҳар ҳол сомон маҳмадбеков то ин ҷои рақобатҳо истеъдоди хуб нишон дод нисбат ба рақобатҳои гранд-слами Осака. дар ин ҷо воқеан хеле хубтар аз лиҳози фанӣ рушд кардааст. банду усулҳои ҷудоро хубтар истифода мекунад. бубинед дар равиши кор дар замин чӣ гуна бо пой фишор додани дасти ҳариф ва маҳкам тапида ё иҷро кардани усулҳои дарднок бо пой, вале муваффақ нашуд. эспасито низ агарчи нисбат ба сомон як сол бузургтар аст, вале инҳо яъне қадамҳои нахустини худро миёни бузургсолон гузоштаанд. дӯстони азиз, ҳарду ҳам ҷавонони навкору навтаҷриба, яъне дар саҳнаи рақобатҳои бузургсолон ҳастанд. ва сомон маҳмадбеков дифоъҳои бисёр ба маврид ва зидди ҳамла ё ҳуҷумҳои бисёр хубу саривақтӣ дорад. ҳамин равиши мақбул ва воқеан мавриди назари ӯ буд ки бисёр ҳарифони сарсахт ҳатто дар ватани ҷудо ҷопониро шикаст додан барои ӯ муяссар гардида буд. ва шидо бо сабаби нодуруст гирифтан ё нагузоштан ки ҳариф усулеро иҷро кунад ба эспасито гиовани варзишгари италиявӣ дода шуд. ба ҳамин тариқ сомон маҳмадбеков аз назари кортҳои зарди ҷазоб пешсаф ҳаст, ба ҳарифи ӯ рӯ ба бохт. вале бо сабаби камкории ин каринкента довари марказ ба сомон ҳам ши додод, вале гумон мекунам ин ҷо ҳеҷ асос надошт, чунки ин сомон буд ки чанд маротиба амалкардҳои ҷазобу диданӣ нишон дод. вале чаро бо сабаби камкорӣ ё актив набудан ба ӯ ши додод, ин суоли матраҳ аст. вале ба ҳар ҳол вақт нишон хоҳад дод. бубинед чӣ гуна аз канор эргаш маҳмадбеков тавсия медиҳад ки чӣ гуна бояд ҳамон кумикатаро гирифт. сомон ки аз лиҳози физикӣ хеле қудрату тавони хуб дорад, дар ҳар ҳолат ҳарифро контрол мекунад ё идора мекунад. ва ягон усули партобии ипонсеоенаге ки дар мадди назари эспасито ҳаст дар амал татбиқ намешаванд, чунки зидди ҳамлаҳои сомон бисёр ба маврид ҳастанд. сомон имрӯз аз лиҳози
قدرت توانایی یا همون فیزیکای بلنده که دارد قریب که بسیار حریفانش را در حیرت میگذارد. حتی با اصولهای هلوک از بین با سمت چپ یا همون اوچیمتای معمولی میتواند که اجرای خوب داشته باشد. بار دیگر از سمت پیش از اوسوتو گاری استفاده کرد. دو مراتبه پیاپی سامان بود که اصول اجرا کرد و در حالت دفاعی بود. شاید شیدو اینجا با اساس می بود اگر با اسپاسیتو میداد داور مرکز، ولی داور هنوز خاموش است. گلدنسکو در گلدنسکو اکنون تماشا داریم دوستان عزیز این رقابت رو، چون که در دقیقه های معمولی کسی از ورزشکاران موفق نشد تا امتیاز بگیرد توسط فنون جودو یا اصول های پرتابی. در مرحله مقدماتی رقابت ها در دو تاتامی صورت میگیرند، در سه تاتامی. و گزارش ما دوستان عزیز از جایی که پهلوان ما سامان محمدبکov در تاتامی دویم رقابت دارد. خود اشتراک در این مسابقات واقعا مهمی فصل سال در تورنمنت جهانی جودو امتیاز میدهد برای ورزشگر و یک حرکتی با مورد برای اجرا کردن اصول دردناک یا اینکه شیموازه خفه کردن بود. اصول خفه کردن ولی موفق نشد سامان تا اینجا. کمکاری ورزشگر ایتالیا اسپاسیتو رو این کارینکنتا داور مرکز از فنلاندیا هنوز قضاوت نکرده، وگرنه سامان پیاپی عملکردهای خوب دارد. ولی بار دیگر ببینید اصول از سوی سامان اجرا می شود در حالت دفاعی و حرکات دروغین است ورزشگر ایتالیا بیشتر، ولی این بار اکنون کوشش کرد، جهد و تلاش کرد. ولی مراتبه های قبل ورزشگری ایتالیا چندان حرکت یا اصول های با مورد نداشت. و با ارشی وضع یا اصول های پای گذشت سامان در اینجا هم تا جای موفق به نظر می رسید با یک اصول ضربه آیی بر پیش پای حریف. یک پرتاب سر شانه بسیار به مورد. به همین طریق سامان محمدبکov توانست که پیروزی نخستین خیش را در نخستین اشتراکش در مسابقات ستارگان دنیای جودو به دست بیارد. سامان محمدبکov که تازه ترین دستاوردش از گرندسلم اوساکا در سال 2019 بود در دور یکم رقابت های مسترز سینگداو خیلی خوب ظاهر شد.